أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا سيد الأولين والآخرين أول من خلق وآخر من بعث نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي آبائي وأمهاتي مشايخي الأساتذة، أوجه إليكم أطيب التحية وأزكى السلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة باو إن يتي الله سبحانه وتعالى إن دوان كنلا دميد محمد صلى الله عليه وسلم إن هيرو ندرين دو هيران دو إسلام هراي هند هدين إن يلاند يوم الأربعاء ليلة الخميس تاسعا من شهر رجب لعام 1443 هجرية، موافق mercredi le 35e mois, mercredi le 30 mai l'an 2012. haray musidɓe julɓe, ɓaawo timmingol ɗan tafsir alqur'an alkarim on e haala me en pular, haray hande e nde ñalande ɗo e o date mo nanɗon ɗo, haray miɗo natani ngal ɗo gollal firugol embere o ko Allah subhanahu wa ta'ala newina nimmi tafsirugol nde ɗo deftere fiqhu, deftere hadis wi'etende bulughul maram min adillatil ihkam, firangol en nde ɗo kadi e haala pular meɗen embere o no Allah subhanahu wa ta'ala newinira nimmi ɓaawo mi timmini tafsirugol alqur'an o. haray musidɓe en julɓe, miɗo toro kala jentiɗo oɗo tafsir am qur'an feƴƴunoɗo o wo e oɗo bulughu o, haray miɗo toromo wurtangol lan kala palji ɗi o yi'i ton, miɗo toromo du'ana gollan, miɗo toromo balle dendanangal ko ibnu adama wawi wallude ibnu adama ɗimmo muɗum on kon. haray inchallahu wona jogagol gandal woni ko on tigi natiri ɗum, ko yiɗugol yanyugol islam on tawa on tigi kañum kadi geɓum makko hino tawa nder ton. haray noon si tawi woni ɗum feƴƴi, miɗo gantino muradu mola nandu ngongre nden kenen go hino folalan e muɗum, sabu haray kami woni ɗon ko chambre ji ɗiɗi. haray ɓaawo ɓeygure nden fuu naati sokitike, mi yalta hande kadi ka yaasi mi jooɗo kenen go ɗanagol ɓeygure nden no wona 23h, kenen go ɗanagol maɓɓe no wona 0h, kenen go no wona 1h. la buddale nde tawata ɓe fopp maɓɓe ɓe ɗanike fi wota haala go mélange e nder golle meɗen ɗen. haray noon on andi ko leer ka waaleteɗon, ko on leer ɗon woni haray komi immoto. haray so tawi woni ngongre folilan kenen go on yii miɗo jiiɓidira yewtireji ɗon ton e nder muɗum ton seeɗa, haray miɗo toro on yaafuye, wona welsindare, wona fijindaru, wona imminirgol, haray ko sabu ngo ɗo ganto. ko so tawi woni haray chambre khassa hertiɗo hino woodi ka tawata on tigi wawa jooɗade leer be wallina leer be, haray ko ɗum ɗon, ko ɗum yi'o ton. haray kala ganto on ko yi'oy ɗon ton inchallah. haray kala palji ko yi'uɗon ton
faame ko immorde iblisa. Miɗo wawi on wiide wona haray hay immorde ammi, haray ko immorde iblisa. Haray ko yo on torano lan yaafuye kala palji ko yiɗon ton haw kon hara on gollitirali torano ɗon lan min kadi yaafuye. Kala moƴƴere e ko laaɓi e ko yeɗɗi ko yiwɗon ton weltano ɗon Allah subhanahu wa ta'ala. Amma min Abdoullahi Kala haray komi tori on ko du'a e balle. Haray noon inde nden ko Abdoullahi Kala bun Alpha Mouhammadou Wuri Kala Diallo. Ko ni woniri inde nden jebinande nden ko leydi Lagine préfecture Mamoun si préfecture Niagara district laabi ko village on ko ɗum woni hoɗo ngon Kala. Fewndo ɗo kami ñiiɓi kaka capital meɗen Conakry, ɗo woni komi ñiiɓi fewndo ɗo ka wi'eteɗon cimenterie quartier Baylo Baya centre secteur 3. Haray miɗo jogui numéro téléphone ji kami wawete humpodirede faalaɗo lam ɓeyditande e faalaɗo lam faljutude mano gasa e faalaɗo lam weltanade du'o. Haray miɗo jogui numéro téléphone ji kami noddete. Haray miɗo jogui 67 60 53 09 68 60 53 09 63 60 53 09 60 60 53 09. Haray ndeɗo deftere wiyetende Bulughul Maram min Adillatil Ihkam ko deftere nde andan ɗon hoore mon ko moolanande jalil. Deftere nden hinde mofti defte 16. E nder ɗen defte 16 kali deftere kala hino mari dambuɗe. Deftere aranere nden e nder ɗe defte 16 no wiye Kitabu Tahara. Deftere nden ko yewtude fi laaɓal ɓayi ko si a laaɓi anda no wawa julde ma dago e korka ma dago, jangin ma dago, hajju ma dago. Kala mo laaɓali haray gotel e ɗiɗo dagotako. Ko ɗum wari si kayen ko cheikhujo winduɗo deftere nden on Ahmad bun Hajar o fuɗɗorani en Kitabu Tahara. Deftere ɗimmere nden ko Kitabu Sala ko yewtude fi ko wi'ete kon julde. Deftere tammere nden ko Kitabul Janaiz ko yewtude fi fure no lootirte e no juulirte e no qabru asirte ko nantata e mum. Deftere nayaɓere nden no yewten Kitabu Zaka. Deftere fi ittugol zakka, ko hombo zakka farli, ko honno zakka ittirte, si ittama ko hombo hendoto. Deftere jowaɓere nden ko Kitabu Siyam. Deftere yewtude fi korka. Jeegaɓere nden Kitabul Hajji yewtude fi hajju. Jeeɗiɗaɓere nden Kitabul Buyo ko yewtude fi ngeygu, ko hombo duwa yeeyide, ko honɗum yeeyete, ko honɗum ko yeeyetake, ko honno yeeyirte. Deftere jeetataɓere nden Kitabul Nikah yewtere fi desal. Deftere jeenayaɓere nden Kitabul Janayati, deftere fi kala ko ɗum wi'ete e musibaji ɗin. Deftere sappaɓere nden Kitabul Hudud bimana deftere fi hiddiji ɗin. Mo waɗi ɗum ɗo ko honɗum woni ko o waɗete, ko jelu o waɗete, ko honno o warrete. Deftere 12 nden Kitabul Hajj e jihadi no yewten fi jihad. Deftere 11 nden Kitabul At'ima, deftere fi ñammingol ñamete e ko duwa ñamede e ko honno ñamirte. Deftere 13 nden ko Kitabul Aymani wan Nudur, ko deftere fi wondugol e fodugol. Deftere 14 nden Kitabul Qada, ko deftere yewtande en fi ñawre, ko hombo ñawata, ko honno ñawirte. Deftere 15 nden ko Kitabul Etik, ko deftere yewtunde bimana fi rinɗingol, ko baraji honɗum woni e rinɗingol jiyaɗo si on tigi no mari, ko hombo woni jiyaɗo, ko hombo woni pullo, ko honno rinɗinirte. Deftere 16 nden ko Kitabul bimana jal'i. Deftere bimana yewtunde fi nediji e ɗiggere e jokkere enɗan e ko nandita tawi ɗin ɗon piiji. Haray ko nde ɗo deftere 16 nden ko nde ɗo no sakkitorde nden ko nde ɗo yewtoyta kadi nder toon fi ngikkuji ne laaɓe e ngikkuji tedduɗi e adkarji e du'aji. Haray ko ɗum ɗo wonoyta ka sakkitoron ko ɗe defte 16. Deftere kala deftere haray hino mari babunji defte gono ton no mari babunji 14, goɗɗino ton no mari babunji 4 pet, goɗɗino ton no mari ha babunji 22. Defte goo hino ton e kañum kadi hino mari ko wano non ko nanditata e ɗum ɗon. Haray musidɓe julɓe, haray jon noon hiɗen natana jangi on ɗo ko hadisi woni ko natan ɗen. Haray en endi kay
haray en yi o yay ka mémoire haray no windori noon en windoya kitabu en deftere aranere nden haray andi ɗum ko kitabu tahara winden ɗon kadi babun en ma babun 2 ma babun 3 haray ko noon windiroyten ha windoyen kitabu 16 deftere 16 e babunji ko jokki ɗum kon. haray noon ɗon andi ko hadise wonɗen natande haray en yi o yay kadi nder ton ɓe inna ko jowoɓe filli hadise on ma ko jeegoɓe filli hadise on. haray mi ɓanginanayi on ɗum min Abdoullahi kala adi en natande si wi'ama rawahu sabu ako jeɗɗo ɓen filli hadise on haray ko yon faamu ɗo kisanko hombo e hombo. haray ko woni ɓen jeeɗɗoɓe kala ka yiɗon wi'ama rawahu sabu ko jeɗɗo ɓen filli hadise on haray ko fanda e ɓen ko oɗo imamujo wiyeteɗo Ahmad e Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibnu Majah. si wi'ama jeego o ɓeɓen ko rawahu sitta ko jeego ɓen filli hadise haray ko ɓeɓe mi konti ɗo kono haray ko ɗum woni imamu Bukhari ko haray ko ɓeɓe mi konti ɗo kono noon haray imamu Ahmadu tawaka haray ko fuɗɗo e Bukhari e Muslim haka lanni ɗon si wi'ama rawahu sitta ko jeego ɓen filli hadise on haray imamu Ahmadu tawaka. si wi'ama rawahul khamsa ko jeewo ɓen filli hadise on haray ɗon kadi Bukhari e Muslim tawaka haray ko hedditi ɓen. si wi'ama al arba'a ko nayo ɓen filli hadise on haray ɗon kadi ko Bukhari e Muslim e imamu Ahmadu haray ko ɓen ɗo woni tawaka. si wi'ama ko as-salasa ko tato ɓen filli hadise on haray ko nayo tatoɓe adaɓe kontede ɓen e sakkitoro jeeɗiɗaɓo derni e jon haray ko ɓen ɗon tawaka bi mana haray ko nayoɓe hakkude ɓen haray ko ɓen ɗon ko filli hadise on. kala filliɗo hadise mo wona ɓeɗo haray hino ɓangina nder to musidɓe julɓe haray hiɗen natana tafsir on kitabu en deftere aranere nden ko at-tahara hino yewta en fi laaɓal. nde deftere nde natan ɗen ɗo hinde mari ko yata dambuɗe 18 kayre tun. haray babun awwal dambugal aranangal e ɗum e nde e deftere no yewta en almiyah fi ndi e ɗen ko ndiyam honɗan lotorte longal ko honɗan yarete ko honɗan salligorte ko honɗan woni ko soɓi ko honɗan woni ko soɓa haray ko ɗum ɗo woni dambugal aranangal. an Abi Hurayra hadise arano on deftere aranere dambugal aranal hadise arano. haray o hadise arano ko ƴettaɗo e Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Abi Hurayra ko jammore wonani woni inde makko nden ɗum ɗo ko baba ñaarihoy ɓe inni en ka defte sabimbini o inna baba ñaarihoy ko aadenjo ne'unoɗo ñaarihoy yiɗuɗo ñaarihoy himo ne'i ñaarihoy himo wondi e muɗum goreɓe makko ɓen jaatigiɓe makko ɓen jammimo baba ñaarihoy. si tawi selli awa si sellali walla ala walam kono ala kulli haalin ko woni inde makko nden ko Abdullahi ko Abdourahman ibn Sakhri ad-Dawsi ko ni woniri inde makko nden. oɗo sahabajo ko oɗo ɓuri sahabaɓe ɓen fop hunjagol hadis ko ɗo ɓuri sahabaɓe ɓen fop fillagol hadis ko ɗo woni numéro 1 e maɓɓe. tawile oɗo o ɓura wondude e nelaɗo e Aboubacry en Oumar en Ousmane en ɓeɗo fof hino ɓuri wondude e nelaɗo di makko par ce que no ari e riwaya nokku go de sa kanko Aba Hurayra tigi ko wonde e nelaɗo ko duuɓi ɗiɗi kon ɗum noon waɗi siko duuɓi ɗiɗi pet kanko o wonde e nelaɗo himo ɓuri wonduɓe e nelaɗo duuɓi 10 ɗin fof duuɓi 23 ɗin fof ila nelaɗo nela hino wondi e nelaɗo seedal e nelaɗo kanko wondi e nelaɗo duuɓi ɗiɗi o ɓuri fof hunjagol hadis haray ɗum no mari sababu li kulli shay'in sababu haray hunde kala hino mari sababu ko tawata en wata addude ɗo haray on nodday ka numéro téléphone ji en wawa humpodirde ko on ɗum sababu o ɓurɗo fanɗude wondude e nelaɗo o ɓuri fof hunjade ko wiyete kon hadis haray sababu muɗum on hino woodi ko waɗi ɗum ton on noddoye ka numéro ji wawe humpodirde 67 60 53 09 ma ɗum 68 ma ɗum 60 ma ɗum 63 même numéro. ƴettama e Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala o maake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maaki fil bahar fi o bar hadise on ko landal woni ko waɗa nelaɗo ko e jababuye woni ayi ay tun anda ko jababuye ɓe maaki huwa on baharu ayi holli ko goɗɗo landiɓe nelaɗo o ndiyam baharu ko voyageur joni ko landi fi o ndiyam bahar kamɓe ka nder ndiyam ton tumɓe hoɗi nokku goo hiɗan haaɗi ko ndiyam lanɗan nokku goo no weeli
ko ndiyan laaɓuɗan ɗan jonnon ɓe salli goto ɓe yaray ɓe lotto longal ene est ce que ndiyan laaɓuɗan ɗawo welɗan ɗawo fof muɗum no selli ka gollitiri e nder ɗum nokku goo kadi hara ɗan rawni nokku goo no laaɓi nokku goo tuundino e mum e ko nandita tawi ɗum nde laaɗo jaabimo kanko sahabajo landiɗo ɗum on ɓe maki huwa o baharu attahuru ko laaɓuɗum ma o hu ndiyam makko on wal hillu ko dagi kadi maytatuhu ko maayi harmi nder ton kon haray koyo en faamu ndiyan lanɗan ɗawwo ɗan maɗɗotoɗa tawa no haaɗi ɗan ñeɗata tawa no rawni ɗan ñeɗata tawa no wojjiti ɗan ñeɗata tawa no ɓawliti ɗan ñeɗata yara tawa no lewñi no weli ma no haaɗiti fop hino dagi hino selli ka lotore longal e ka salligoren haray hino dagi amma noon so tawi woni hino haaɗuɗan ɗan e hino welɗan ɗan ella ala nde accitata haaɗuɗan ɗan ƴetta welɗan ɗan gollitiraɗan ɗon lotoraɗan ɗon longal ma salligoraɗan ɗon ma so tawi woni hino laaɓuɗan poyɗan hino rawnutuɗan ɗan ma wojjutuɗan ɗan ma ɓawlutuɗan ɗan ella ala nde accitanta ɗan jogiɗan kulirji ɗa ƴetta laaɓuɗan poyɗan kono haray ɗan fof hiɗan dagi kono elaɗo Allah sallallah alih w sallam on ko maaki ɓe ma kadi hino dagi ko maayi harmi nder ton kon allahumma si wona ko wurata kon kan jorndi so tawi ɗum ɗo yeehi yanoyi maayi ka nder baharu ton haray ɗum ɗon sellatata ñaame amma ko gasata wurude nder ton ko wano liƴƴiɗe ko nantata e mum ɗum ɗo ella ala nde ñaamete hara hi saka haray hadise ne laaɗo Allah hino daginani en ɗum akhraja ko yaltini hadise on al arba'atu ko nayoɓɓen en wawi famude ko homɓoni nayoɓɓen si wiyama nayoɓɓen haray ko imamu ahmadu e Bukhari e Muslim haray ɓen ɗon tato tawaka ton wabunu abi shaybata wallafzu lahu konngol ngol ko wonande mo kanko wiyeteɗo abi shayba o wa sahahahu sellini hadis on ibnu Khuzaima wa Tirmidhi wa rawahu filliki hadis on Malik imam Malik wa Shafi'i imam Shafi'i wa Ahmad imam Ahmad ɓe ɗo fof no filli hadis on ka defte muɗum wan abi Sa'idin al-Khudri yettama abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Sa'idin al-Khudri oɗo kadi ko ɓiɗɗo Malik ibn Sinan ko ni wonno wiyete ko ansariyankejo ko jeyaɗo e ɓurɗo jogade gande e sahaba ɓen yettama e oɗo yo Allah on welemo radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maki innal ma'a ande no ndiyan ɗan ndiyan cangol ndiyan ko lorru ndiyan ɓundu ndiyan pompi ko woni wo ande no ndiyan ɗan musidɓe julɓe tahurun ko laaɓuɗan ndiyan tuna ndiyan soɓa la yunajjisuhu shay'un soɓintaɗan hay e hunde kono noon no mari condition mbi mana ko madama ɗan ɗuuɗi si ɗan ɗuuɗi hunde soɓintaɗan amma ndiyan wonɗan e siyon hu ma wonɗan e gobule ma wonɗan e paani hun ɗan ɗo hino wawa soɓude kono si woni basen tew ma cangol e ko nanditata e tawi haray la yunajjisuhu wawata soɓinde ɗan ɗon shay'un hay hunde so tawi ɗan ɗuuɗi akhrajahu ko yaltini hadis on as-salasatu ko tatoɓɓen on andi Ahmad e Bukhari e Muslim tawaka sakkitoro on ley e bimana Ibnu Majah on ɗon kadi tawaka wa sahahu sellin hadis on Ahmad imam Ahmad wa an abi Umama yettama e aba Umama al-Bahili bahiliyankejo yo Allah radiyallahu ta'ala anhu yo Allah welemo qala o kadi maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laɗo maki innal ma'a ande no ndiyan ɗayo musidɓe julɓe la yunajjisuhu soɓintaɗan shay'un hay e hunde si wona illa ma galaba si wona konko fuuli ala rihihi e dow urgol majjan o nunnoɗaɗan tawa ko nebba woni urutude ma ko sabunde woni luɓutude ma ko soofe woni luɓutude hara dow goɗɗum fooli urgol majjan o wa ta'amihi e ñamete majjan o maɗɗoɗaɗan ta na kan jawdi lewñutude ko goɗɗum ngo wa lawnihi e noone majjan o ndiyan ko laaɓuɗan hunde wataɗan soɓinde si wona hunde ukko e nder majjan tawa couleur ɗum ɗon on ombiti ndiyan ɗan ma urgol ɗum ɗon ngol bonniti ndiyan ɗan ma ñamete ɗum ɗon on lewñidi ɗum ɗon on odeur ɗum ɗon on bonniti ndiyan ɗan si wona ɗum hara ndiyan ɗan wata soɓude hay si tawi woni on andi o yiya nokku goo potiru yahayno ɗum ka hurgo misal hino ukke e nder loonde looɗe joɗɗinaɗe ɗen ka juulirɗe ma hino ukke e nder basen ma e nder sumbowil janil ndiyan ɓe inna hibbe ɗan ndiyan ɗon soɓi la ɗan soɓali ɗan ñiddi waɗɗo ɗum on ñiddinani en ɗan kono ka islam ɗan soɓali ko gonga potiru ndundu laaɓa bawle kandu joɗɗina ɗon kaka bawle hibbino gasa bawle hino noti potiru ndun ɗum ƴettama sukama nder ton haray soɓe jilli nder ton kono haray ndiyan ɗan soɓali en faami ne si tawi noon netima goɗɗan ngo no woni ɗa wawi accutude ɗan ɗon kono haray haqiqa tan ɗan soɓali
madama kala ko ukki nder ton foti ko resa foti ko bawli ukki nder ton madama si tawi a maɗɗike ɗan oder ɗum ɗon foolali ndiyan ɗan couleur muɗum on sansali ndiyan ɗan urgol mungol sansali ndiyan ɗan haray hino selli kaɗan golliren. akhraja ibnu majah ko ibnu majah ko yaltini hadis o da'afahu lo inimo abu hatim walil bayhaqi hino ka bayhaqi ka deftere makko wonde alma'u ndiyan ɗan dey tahurun ko laaɓuɗan illa in taghayyara si wonati tawi sansiri urgol majja on so tawi woni annunni keɗan joni na ndiya woni urude ko goɗɗungo haray ɗan ɗon sellata ka gollire ka dewe aw ta'amuhu ma ñamete majjan sa maɗɗi keɗan ko goɗɗungo lewñitata ndiyan ɗan ɗon kadi sellata ka gollitire ka dewe aw lawnuhu ma none majja on so tawi woni couleur majjan on sansi haray ɗon kadi ɗan sellata ka gollitire tawa kadi ko sansiri bi najasatin ko soɓe tahadusu fuɗɗuɗo fihi e nder majjan si tawi woni ɗan sansiri kadi hunde nde soɓa misal leydi ndin ko boɗeri ma ko ɓaleri e ko nandita tawi ɗum ɗon tawi ko couleur leydi ndin ɗan ƴetti haray hani ɗan ɗon ɗan hiɗan laaɓi hiɗan dagi hiɗan gollirde koye taw hara ko sansi kon couleur majjan on ma ñamete majjan on ma urgol majjan ko hunde soɓude haray ɗan ɗon soɓi ɗan gollirtake si tawi tu wona ɗum hay tawi ɗi reeni soɓi on ukkiki e majjan si tawi woni couleur on sansali urgol ngol sansali lewñendin sansali haray si tawi goɗɗal ngol ala hiɗen wawi ɗan gollitirde. wan abdoullahi ƴettama abdoullahi ibn umar radiallahu anhu abdoullahi ibn umar o ko abdoullahi ɓiɗɗo seydna umar ibn al-khattabi mo anduɗen onni sahabajo nelaɗo lontiɗo nelaɗo on ko ɓiɗɗo makko woni ko fanda e oɗo ko oɗo on ande winanen ko abdourahman ko aba hurayrata mi mana abdourahman ibn sakhr dawsi ko on ɗo woni numéro 1 fillagol hadis awa abdoullahi ibn umar oɗo kanko kadi ko kanko ni 3e jo on fillagol hadis mi mana aba hurayra woni premier goɗɗo go woni 2e en hewta inde on ɗo en ala awjude wolde en hewtalma on ɗo woni 2e abdoullahi ibn umar oɗo woni 3e radiallahu taala anhuma yo Allah wele ɓe ɗiɗo kala so yii wi ama radiallahu anhuma yo Allah wele ɓe holli kanko fo e ɓen makko ɓe natuno ka dina sinnama radiallahu anhu yo Allah wele mo kanko tun holli ɓen makko natano dina saabu ɗum andi keferu du antake qala o maki kanko abdoullahi ibn umar qala rasulullah nelaɗo alah sallah sallam maki haray kadi kala sahabajo mo détail ɗen inde mum sen hewtoyi inde makko kawoni haray en détaillata hande kadi kala kadi qissa mo détail ɗen fi wota juutu sen hewtoyi on qissa ɗon kadi en détaillata hande kadi oɗo maki wonde nelaɗo alah sallah sallam maki ida kana si laatiki alma u ndiyan ɗan ullatayni ɗan ko ɗan yeru fifa ɗiɗi ndiyan ma yeru basen ɗiɗi ndiyan ma woɓɓe go inni yeru sumbuje ɗiɗi ndiyan ko raɓɓiɗi komɓe adi ka tafsir wo ɓullatayn woko 200 litre ko litre temeɗɗe ɗiɗi ɓullatu goto ko litre temedere ɓullatu goto kadi ko litre temedere wosi woni tun litre temeɗɗe ɗiɗi wo ɗan ndiyan ɗon lam yahmilil habata haray ɗan ɗon rondotako soɓe few hay sen dariki ha goɗɗo en yii goɗɗo sofi e majji en yiiri yitere men ndek ma soɓe ukkama nder to en yiiri yitere men ndek wo haray ɗan ɗon wata rondade soɓe ko fi honɗum ɗan ɗon ndiyan hande kadi embere litre temeɗɗe ɗiɗi soɓe wata ukkede e majjan ha ɗan luuɓa hande kadi ala ko wawata sansude lurgol urgol ɗan ɗon on ma couleur majjan on ma ñamete majjan iɗen andile en tant que gotel e ɗiɗo stati sansali haray ɗan soɓali hino wawa noon innen ɗan nefi en ɓay tun en yii hunde kaari ukkike nder ton en gollirta ɓa laaɓuɗan poy no woodi ko tata ɗum ukkaki ton ɗon haray ɗen mari gonga ɗen mari droit sino woodi en hibbuɗan kono en wata hibbirde ɗan fii wi'ugol wonde manna ɗen soɓi haray en mara dalil o andi ka islam a wata wiide hunde nden no hani hara amala dalil ma hunden hana hara amara dalil iɗa wawi wiide min ɓay mi yi ha oya soofi ton min mi gollirtaɗan ɗum ɗon haray goɗɗo yeddatama ma min ɗan ɗo ne fiilan goɗɗo yeddatama ma ɓa goɗɗan gon no woodi hibben ɗan ɗum ɗon kadi goɗɗo yeddatama amma wi'ugol tun ɗan soɓi haray ɗum ɗon ɗan wata rondade soɓe wa fi lafzin hino ara e konngol ɓe innali lam yahmilil habata nanon ɓe woliri e konngol goo wo ko lam yanjus wo ko ɗan ɗon haray woni ko ɗan soɓata akhrajahu al-arba'atu ko nayoɓɓe woni ko filli hadis on wa sahahu sellin hadis on ibnu khuzaima wa ibnu hibban wal hakim wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata toujours en fillitike fi makko wi e joni komi wi'uno on kon ko kanko ɓuuri fof fillade hadise ka jannguɗen hadise goto ɗiɗi o on yiyay kadi abi hurayra aba hurayra wa an abi hurayra ko ni defte hadise ɗen fof wona wasi ko de bulughul maram ɗo tun kadi dey ƴettama aba hurayrata radiallahu taala anhu
qala o maaki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maaki nam wiide wan abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maaki la yaghtasil ahadukum wota goɗɗo e moɗon looto filma iddaimi e ndiyan duumiɗan ɗan ala ilde wowata kanko junubun mo wonde e janaba akhrajahu muslim ko imam muslim ko yaltini hadis on ko fi on waɗi ɓe haɗita goɗɗo e me en looto e diidere duuminde nde ilata hara himo wonde e janaba ko par ce que janaba mo looto ko hani ko ndiyan laaɓuɗan poyi o lootorta joni noon no gasa ɗan ndiyan ɗan ala ilde hara goɗɗo arino bawli ɗon ma goɗɗo arino hunti haaju mum ɗon ma goɗɗo go arino waɗi tuundi ɗon joni noon ndiyan ɗan si ɗan ilde haray kala soɓe ko hibba e nder majjan haray ɗan laaɓi par ce que yoloday e soɓe on amma ɗon noon haray hino deeƴi nokku ngoɗum hol laali goyɗan soɓi hol laali ɗan soɓi kono haray wota goɗɗo looto janaba e ɗan ɗon par ce que janaba kadi ɗen andi ko tuundi haray on tigi tunni ni ɗan si goɗɗo iwtiroyi ɓaawo ñeɗiɗon yarima ñeɗiɗon golliri dewal haray ko o yari kono no selli ma dewal makko ngal no selli kono haray o tigi tunni ni ɗan ko ɗum waɗi si ɓe haɗi ɗum haray hol laali ɗan soɓi dey mi mana kono haray o tunni ni ɗan ko ɗum waɗi si ɓe haɗi walil bukhari hino ka imam bukhari nelaɗo Allah maki la yabulanna ahadukum wota goɗɗo e moɗon bawlu fil ma'i da'imi e nder ndiyan duumiɗan alladi ɗan la yajiri tawɗan ala ilde summa yahtasilu refti o looto fihi e nder majjan on andi ɓe haɗiralta on tigi bawlu e ndiyan duumiɗan ɗan ala ilde o looto ɗon fi wasi haray ko ɗan soɓi na haray ɗan soɓal kono awalegoye mo waɗi ɗum kanko tigi haray mo andi ɗon o lutori bawle makko ɗen par ce que o bawli nder ton mo andi le ilaali yaltino nder ton haray ɗan soɓal kono haray o waɗi hunde ñiddude wali muslim hino ari ka imam muslim minhu fihi on ɗa ko ɗum ɗon wattita ɗo wi'a min mbimana on tigi looto minhu immorde e majjam wali abi dawuda hino ka abi dawuda wala yahtasil wata on tigi looto fi e nder majjam minal janabati immorde e janaba wan rajulin ƴettama e gorko goo sahaban nabiya wonduɗo e annabajo allah sallllahu alayhi wa sallam inde makko nden wowlaka qala o makina ha rasulullahi wonde wo nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam haɗi an taktasila al mar'atu nde sonnajo lootorta bi fadli rajuli ndiyan ko gorko luttini awir rajulu ma nde gorko lootorta bi fadli l mar'ati ndiyan ko debbo luttini wo nelaɗo allah haɗi ɗum wal yaktarifa jami'an yoɓe luutodir noon juuɗe maɓɓe ɗen ɓe ɗiɗo kala ɓe wawi lootodude so tawi ko ɓe resindirɓe ɓe wawi lootodude amma no yo goɗɗo looto luttina goɗɗo looto luttina haray nelaɗo allah sallah sallam no haɗi ɗum akhrajahu abu dawud wa nasa'i imam nasa'i wa isnaduhu sahih tugorde hadisi on ko selluɗo haray nelaɗo haɗira ɗum ɗo kadi toujours wasisi gorko luttini haray wonde ɗan ɗon soɓi maasi debbo lootiki luttini ɗan ɗon soɓi kono ko ɓe haɗiri ɗum kono mari nafooreji buy gogo ndiyan ɗan simi lootoriɗan mi luttini komi laaɓi o komi laaɓi haray tuundiyan ɗan tuundi andi hino e nder majjan hol laali ɗan soɓi kono tuundi andi hino e nder majjan ɗum ko go'o ɗimmitel muɗum ngel haray si goɗɗo lootori ndiyan kadi si tawi ñaw seeɗa hino e makko ma ñawdigal seeɗa hino e makko ma kala ko woni e makko haray ɗum ɗon kadi lutta e nder ɗan ndiyan si goɗɗo ari utilisi ɗum ko woni kon e majjan Allah hara ko ñawdigal moƴƴal misal ma ko hunde moƴƴere haray ɗum ɗon nanngaymo haray ɗum ɗon raaɓaymo ko ɗum waɗi si ɓe haɗi en yiwa e noon haadiji seygoye joni yeeso tawɗo hino wayi si wona e contraire oɗo kono wona contraire makko si hewti ɗon en ɓanginay wani ibnu abbas yettama e abdoullah ibnu abbas radiallahu taala anhuma yo Allah wele ɓe anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam kana ɓe laati ko yahtasilu hiɓe lootorayno bi fadli maymuna o yii wo ndiyan ɗan nene maymuna luttini radiallahu taala anha yo Allah wele ɓe akhrajahu muslim kono nene maymuna ko honɗum jonelaaɗo ko ɓeygu maɓɓe hakkunde ma e ɓeygu ma hiɗon jillodira hiɗon ɓattodira ko feƴƴi wi'ugol ta ñaamu batte kuyer hum makkun o ñaamiri kum mo maɗɗotoɗa hunduko ma muyta misal ko on ñaamirta kuyer hum wallina inna ala ñaamirde kuyer hum kum fi ko nangi mo taraɓe andi hiɗa feƴƴindinde e makko ko ɓuri ɗum misal ma goɗɗo lootori ndiyan luttini ko tawata noon ɓanndu ka o lootori ɗan ɗon ndun ɓanndu tigi ko a memo wondu ko ndu takkoto ndu e maɗa misal a andi ko wi'irten ɗon wota a looto ko ndiyan ko on ɗon luttini e andi aray ko magarawil noon
donc ɗum waɗi si wi'a ɗum haray o hadise ɗo firtali o dowɗa kono ko en faamu nene Aish nene Maymuna ene laaɗo ko ɓe jombedirɓe ko ɓe moodi e ɓeygu ella ala nde goɗɗo lotorta ndiyan ɗam ɓeygu mum luttini wali ashabi sunan hino ka yimɓe sunan ka yimɓe sunna ɓen abalegoy wonde ihtasala lootike ba'du azwaji nabiyi yoga e ɓeyguli annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe inni en ka tafsiri wonde ko nene Aisha fi jafnatin e nder miran hiɗen wawa wiide ɗum enen hande e nder sumbuwal ndiyam ma e nder poorewal ndiyam fa jaa annabiyu annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam kadi seeni li ihtisala minha fiyoɓe lootoro ɗan tum kanko sonnajo on fa qalat lahu o wiyanimo kanko ne laaɗo mi lootike e majjangoy ne laaɗo makina fus o yilti o wi inni min kuntu junuban har miɗo wondigo e janaba kam mi lootori ɗam fa qala ne laaɗo maki na fus hani innal ma andu non yan la ya junubu ɗan rondota ko janaba kanjang o sahaw sellini hadis on at-Tirmidhi wa ibn Khuzaima toujours ko andi gollen ko ne laaɗo haɗiri konta goɗɗo lootot ko ndiyan ko goɗɗo luttin nas ko hollugol ɗan soɓi ko ɓa haray no tanƴina tuundi woni nder ton ma e ñaw oya ma ko battene oya ko nandita tawi ɗum hino e nder to ko ɗum addi ɗum wan abi hurairata yettama e aba hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum laɓɓingol laaɓal miran hun goɗɗo e mo on ida walaha si luñƴike fihi e makkum alkalbu bariru foti ko ndiyan wonɗan e makkum ndu yari foti ko ñamete wonɗo e makkum ko ɗum woni ndu yari foti ndu arutun ndu metti miran hunkum deke tun hunduko makkum on memi miran hunkum ko honno gerdete ha hara no selli ka yari renkum ma ka ñaami renkum ma ka looto renkum an yagsilahu ko nde o lootata kum miran hun nde o layɓata kum sabu amarrati laabi jeeɗiɗi layɓa saƴƴita timma laabi jeɗɗi ula hunna arande e layɓirgol ngol bitturabi o waɗa leydi e muɗum no remplacita hande sabunde ade on say sabunde ala layɓande aranere nden o waɗa mbumbu leydi en yi o yeey ka hadise ley maka sakki torun waɗa mbumbu leydi ala kulli haal e nder layɓanɗe ɗen jeɗɗi koyɗe fo ɗe layɓire sabunde ma awa aranun ɗum ma sakkitorun ɗum ma hakkunde jun ɗum awa ɗo awa legoynde wotere dow hara ko sabunde layɓira ma ko mbumbu leydi layɓira ko ɗum ɗo tun wawata ittude microbe ko woni ko e miran hun kon hara en golliray tata ella mum on soñjata en andonno ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ma ko ɗon o hadise ko docteur de doctera ko ɓurɗo docteur ɓe e wonɓe ɓen e hoore leydi ndin ka adna Allah ɗo fof wawde docteur yagal ko woni ko maki o hadise no gasa enna joni amodi bareru ndun ko pikandu titanos ko to e to ko to e to heɓe anduno ɗin piiji ɗin fof si ɓe wuuli ɗum teddungal woɓɓe goo innoɓe batte bare ko ñamete ɗum mo ñaami batte bare o majjata